Dobrodošli na još jedno predstavljanje ljetnih praksi za studente koje organiziraju splitske IT tvrtke. Moramo primijetiti da ove godine manje tvrtki nudi studentske prakse preko ljeta, ali nadam se da će ove koji su se danas pojavile i koje stvarno nude program, da ćete vi biti zadovoljni praksom i da će tvrtke biti zadovoljne vašim stjecanjem znanja i iskustva. Za početak bih pozvala da ne duljimo već prvu tvrtku, to je Agilo koju će predstaviti Toni Trivković. Dobar dan. Ovaj mikrofon malo čudno zvuči, ti si zvučala kao onaj reper Voyage, jel? Ja vićam na koga ja zvučim. Nema veze, evo, daj mi molim te prezenter. Dobar dan ekipa, koliko vas je do sad čulo za Agilo? A koliko vas je čulo za Split City? Svi ste čuli za Split City, znači ipak sam poznatiji po volonterskom radu. Sad ću vam predstaviti ukratko moju tvrtku koju sam pokrenuo 2008. godine. Znači to je tvrtka Agilo. Prošlu godinu smo napravili rebranding, znači cijelo jedno desetljeće smo radili kao kooperanti nekakvim globalnim marketinškim agencijama i tu je bilo bio jedan veliki problem u pozadini što nikad se nismo mogli pohvaliti sa referencama koje smo gradili, a bilo je puno odličnih referenci, puno enterprise level klijenata i prošlu godinu smo napravili zaokret, napravili smo rebranding tvrtke, novi logo, nova priča i fokusirali smo se na e-commerce nišu, prvenstveno europsko tržište. Radimo sa jednim open source sustavom Meduza koji je nastao u Kopenhagenu i velike smo sreće jer prvi Meduzin klijent je naš klijent, tako da nam je to kroz zadnjih par mjeseci otvorilo stvarno puno vrata. Inače, taj Meduza sustav je alternativa Shopify-u. Shopify ima kako raste web shop, tako oni dižu svoje cijene, a prednost Meduze je što je open source i tako da nema troškova sa te strane. Inače smo tim, znači imamo dizajnera, ekipu što radi strategiju koja handla workshope sa klijentima, programere, 10 nas je u timu. Neke specifičnosti, ovo malo prezentacija zeza, ali nema veze, snaćemo se, smo agilni. Znači, cijenimo individualnost, znači ono što nam je do sad bio najbitniji kriterij pri zapošljavanju je karakter ljudi, znači ljudi prvenstveno gledamo karakter, a onda strast prema tehnikalijama i do sad smo uvijek rasli na takav način, znači ono što Hajduk ne radi, ne raste sa svojim kadrom, lokalnim, to je ono što mi radimo, znači rastemo sa ljudima koji dođu kao interni i onda rastu od pozicije junior, mid prema senior. Cijenimo direktnu i transparentnu komunikaciju, možda je to jedan od razloga zašto nam se svidjelo to dansko tržište, jer vrijednostno oni isto dosta su na sličnom nivou. S obzirom da smo mali tim, piše take charge and responsibility, znači s obzirom da smo mali tim, jako nam je bitno da ljudi koji dođu u našu firmu nemaju mindset, možda ljudi koji idu u Ericssona gdje očekuju da će imati izoliran skup odgovornosti i ostalo ih se neće ticat. Znači ovdje uvijek kažem, ako neko vidi, papirić na podu u uredu, da nema mindset, ovo je posao čistačice, nego da će uzeti taj papirić i baciti ga u smeće i sad se to prožima kroz sve ostalo što radimo. Naravno, imamo svi pravo na mišljenje svoje, s obzirom da nekako, ja moram reći, ekipa je takva da nema nikakve toksične priče, nema priče o politici, dosta onako fokusiramo se na stvari koje su pod našom kontrolom. I naravno atmosfera visokog povjerenja, netko ko prođe status interna juniora zasluži onda povjerenje da radi odakle god i neki standard kako tim dolazi u ured koji se inače nalazi na Poljičkoj cesti između dvije bolnice, tako vam se nešto dogodi, onda ste pokriveni s te strane, to je još jedan od benefita tvrtke. Znači, može se raditi od bilo gdje. Neko će ići sutra na Tajland, stvarno ne tiče se nikoga u timu dok god je ta osoba odgovorna i profesionalna. Znači, ovo je malo vas je više diglo ruku, jeste čuli za Split City, koji ovdje krnjava, ali nema veze. Odite na web da vidite puni logo. Znači, ovo nešto na što sam ja iznimno, ajmo reći, ponosan, jer eto već ovo neki put mog volontiranja gdje sam osnovao Split City kreće od 2015. godine.
ali isto tako moja tvrtka Agilo aktivno donira svoje resurse, znači napravili smo brand, napravili smo već 3. web stranicu, podržavamo znači, tim editora sa vizualima za društvene mreže i tako dalje. Znači to ako ste pogledali stranicu, onda to je napravio Agilo. Open Coffee je meetup kojeg sam pokrenuo 2008. godine. Isto ima, znači Agilo je prožet kroz cijeli taj meetup. Sad radimo rebranding. Baš ćemo ga pokrenuti 6.6. u Smart Space Coworkingu. Znači cilj nam je da napravimo platformu koja će biti most između nordijskih zemalja i Mediterana. Tako da, s obzirom da nam je to nekakvo ciljano tržište, planiramo dovoditi poduzetnike i poduzetnice da ispričaju nekako svoju priču, a na taj način možda i mi nađemo nekog poslovnog partnera. Ovako to izgleda na Open Coffee-u. Znači, uglavnom dođu ljudi koji su stvorili respektabilne tvrtke, za koje smatramo da su ostali na zemlji i onda u nekakvim pubovima, coworking prostorima dijele svoja iskustva. Ovo je nekakav tim Agila, možda koga znate. Sad, ne mogu se pohvaliti uredom, ali ako upadnete na internship, vidit ćete cilj. Evo, Romana, ti podesi par. Možeš ispod slobodno proskrole. Još jedna zanimljivost, znači kao tvrtka imamo i nogometnu ekipu. Ima li ko da igra nogomet ovdje? Samo ti. Ima li ko da pleše balet? Sad kad svi dignu. Mislim, ja vidim sanjam da se to dogodi. Imamo nogometnu ekipu gdje smo definirali da za svaki gol koji Agilo zabije doniramo određeni iznos. Jednu prethodnu sezonu smo donirali to je bilo oko 7.500 eura jednoj udruzi koja pomaže osobama sa invaliditetom da kupe Trexo robot. To je robot koji pomogne znači, osobama sa invaliditetom da stanu uspravni stav i tako provedu određeno vrijeme, tako da nekako sama energija tijela bolje profunkcionira nego kad su u sjedećem položaju. Ovako to izgleda, znači borci na terenu, borci u uredu. Imali smo izbornika Žuvija, ko čuva za Žuvija. Ovako, protivnici padaju i konkurenti na tržištu, svi se lome oko nas. I sad ono što je vezano za sam internship, znači tražimo React developera ili developericu, znači trajanje 6 tjedana. Neke stvari koje morate imati kao podlogu, to su znači naravno osnovno znanje kako web funkcionira, front-end tehnologije, JavaScript, HTML, CSS, front-end frameworke, React ili Vue. Morate imati odlične komunikacijske vještine, znači hrvatski, ja da ne govorim engleski. I naravno taj growth mindset nam je jako bitan, znači da se nikad ne uljuljate, nego da uvijek ulažete u sebe, čak i kad dođu ljudi kod nas u tvrtku u senior poziciju, znači da imaju taj poriv za daljnjim razvijanjem. I znači da budete raspoloživi kroz ovo ljeto 6 tjedana da dolazite kod nas u ured. Eto, bit ću vam raspoloživ za pitanja ako imate kakva nakon ovih prezentacije ostalih kolega. I još kratko, mislim da vam je ovo najbitnije šta nudimo. Znači nudimo rad u ugodnom timskom okruženju, mentorstvo, sam internship je plaćen i naravno potencijalnu priliku za daljnjim zaposlenjem, a to sve ovisi o tome kako budete pristupili samom internshipu. Prijave su do 10.6. na e-mail internship@agilo.com. Kad se prijavite, neko od kolega će vam se javiti sa zadatkom kojeg treba riješiti. Uzmite slobodno screenshot da vam ne promakne ova informacija. I to je to od mene. Nemojte me slikati. Evo, ja imam nekoliko pitanja odmah. Možeš li nam otkriti kako izgleda uopće proces odabiranja praktikanata? Pa to imamo tim u uredu, nekako tražimo osobu koja je najbolji fit, znači ako šaljete generički neki CV, velika je vjerojatnost da nećete upast. Znači prošli internship slali bi samo CV u attachment
i ono, poslali ko zna na koliko prijava. Znači, ako se malo ne potrudite, ne prikažete zašto ste vi dobar fit, zašto baš želite agilu, jer vam se sviđa možda neka vrijednost koju mi zastupamo, ili vam se sviđa, šta ne znam, imamo nogometnu ekipu koja donira određen iznos po golu ili nešto, ali nešto što vam možda rezonira. Tako da to gledamo i naravno i samu tehničku podlogu. Tražimo nekoga ko bi se mogao potencijalno možda sutra najbrže uklopiti u tim da postane junior. Ima li razgovora u tom procesu, to jest nakon zadatka dolaze na razgovor? Možeš li otkriti koje pitanje koje se pita? Ne mogu se otkrivati puno. Ipak morate doći da bi čuli pitanja. Moram ostaviti malo mistično. Da? Razgovor, da, znači netko ko riješi uspješno zadatak, pozovemo tu osobu dalje na razgovor. Znači, ono isto je specifično što je do sad, znači ovo nam je 5. put da prezentiramo ljetne prakse, od znači, prijavljenih, znači uglavnom možda 1/3 riješi zadatak, tako da samim time i nama posao bude lakši, jer ne treba obraditi možda 50-60 razgovora, nego to bude drastično manje. Imam još nekoliko pitanja. Prošle godine, znači da daš najsvježiji primjer, koliko ste odabrali praktikanata i zašto oni više nisu s vama u uredu ili jesu? Prošle godine smo odabrali, znači 3, bilo je zanimljivo, su sve bile kandidatkinje i jedna je, znači sve su bile super, ali odlučili smo ponuditi samo jednoj priliku. Jedna je išla na Erasmus, ja mislim u Portugal ili Španjolsku, a druga nije nekako bila karakterno fit za postojeću ekipu, a cura koju smo ostavili je stvarno super, evo već je u junior poziciji, samo inicijativna, odgovorna, tako da pokazalo nam se baš kao super odabir. I ta cura koju ste odabrali, je li ona sa FESBA kopilice sa nekih fakulteta, je li studirala uopće računarstvo, dizajn? Mislim da pitaš ovo pitanje jer znaš koju je cura. Specifičnost je što je cura završila, znači, farmaciju. Radila je u ljekarni, skužila je u jednom momentu da to nije karijera koju ona htjela, uprila je intenzivno 1 godinu dana u učenje sa strane, imala je neke prijatelje koji su bili na Facebooku i tako dalje, koji su usmjeravali i nama je bilo super jer stvarno pokazala je baš da to želi, već je imala ono skin in the game i imala je pristup koji je bio zreliji od puno studenata, koji su možda već bili na fakultetima, koji su tehničkih smjerova imali određene već predispozicije, ali ona nam se pokazala stvarno super, jer baš se vidjelo da to želi. I zadnje pitanje. Iskoristimo ovu priliku da najavimo dragim studentima nešto što organiziramo 4. godinu zaredom u 9. mjesecu. Pozovi ih zašto bi oni trebali doći, što ih može očekivati. Mislim da bi bilo bolje da ti to napraviš, ja sad prezentira agilu. Taj ti to na kraju prezentira. U redu, upilala sam ga. Molim pljesak veliki za to nije. Sad bih pozvala Stipu Katušića iz tvrtke King ICT da nam predstavi svoju tvrtku i svoje prakse, a nakon prezentacije naravno nekoliko pitanja od mene ako ne bude iz publike. Ajde, preživit ćemo pitanja, valjda neka. Dobar dan svima, samo da sam malo uputim. Aha, tu smo. Se čujemo. Dobar dan, ja sam Stipe Katušić, dolazim iz King ICT-a. Uvijek na početku kao ovako nešto volim pitati ko je čuo uopće za King ICT? Ovo su Saddam Daysa, svi sigurno. Svaki put bude 0 do 1. Onda ja to malo moram bolje približiti. Evo, ko ne znam za King ICT, dio smo M-Sun grupacije. Za M-Sun grupu obično se poveća taj postotak ljudi koji znaju. M-Sun grupacija je podijeljena od nekakvih, imamo tu kao ružu vjetrova, imamo smjer nekretnine, sistem integracija, svašta nešto. King ICT je u dijelu ovome sistem integracije, sve skupa ima tu nekih 40-ak tvrtki. A vidite, ove tu druge, Corvus, Activis, Vivax, više manje sve poznate. Šta mi tu radimo? Mi implementiramo enterprise rješenja, znači imamo velike projekte i radimo to po sistemu ključ u ruke. A šta to znači ključ u ruke? To znači u principu ako korisnik ima neku potrebu da mu u sklopu rješenja pružimo opremu, mrežu i software, mi to sve nudimo kao interno. Ne moramo ići u više tvrtki i tražiti, nego mi mu isporučimo sve.
Veliki smo, ima nas preko 800, sjedište u Zagrebu, uredi diljem regije, BiH, Makedonija, evo u zadnje vrijeme i Brisel otvoren novi ured. A zadnje 2 godine evo i u Splitu. Jel čuva neko da je King u Splitu uopće od vas? Isto svi sa dampa. Da, imamo ured zadnje 2 godine, mali smo tim, ima nas trenutno 6 u razvoju softvera. I evo, zbog toga sve ovo, želimo jačati tim, želimo širiti tim s dobrim ljudima. Uredna je dolje u Koteksovom neboderu kod druge policijske, za one koji ne znaju. U softveru razvoja softverskih rješenja ima nas preko 150, imamo preko 16 timova, odradili smo više od 150 projekata, tehnologija ne možemo više ni pobrojati, ali ovo su 2 neke glavne. Znači nama je svaki projekt ili je na .NET-u ili je na Javi. Može biti ili jedno ili drugo. Onda ovisno o tome vežu se nekakve database tehnologije, na .NET-u to je obično SQL server, na Javi Oracle. Što se tiče frontenda ima stvarno svega. Najzastupljeniji je tu React i React Native radi ovih mobilnih aplikacija. Imamo i Angulara i sad oko ovoga, ovo je kao nekakav core, oko toga 50-ak još tehnologija najmanje. Projekata stvarno ima mnogo, ja ću tu izdvojiti samo neke, možda koji su vama bliži. Pitanje je sad koliko će biti bliži, jer neko prepoznaje ovo. Promet Split, da, mobilna aplikacija. To je recimo onaj projekt gdje smo mi dali ga ključ u ruke, znači mreža, oprema, oni kartomati što ih vidite na stanici, pa onda oni display gdje vidite kad bus dolazi do samog softvera, znači mobilna aplikacija na koju mi se sad u zadnje vrijeme dosta žali da ne radi karta. Tako da, evo, jedan od projekata, jel ću neko za HCense, vi koji se vozite automobilom pa idete autocestom možete imati taj ENC uređaj s kojim prođete kroz rampu. Sad nadoplata tog uređaja se vrši putem mobilne ili web aplikacije, to smo radili. I recimo za kraj naš najveći projekt, Agencija za plaćanje u poljoprivredi, tu nas radi oko 50-ak na tom projektu, nisu svi developera mislim da ih ima 20-ak. Organizirani smo u 5 timova, ovo je stvarno jedan veliki projekt. O čemu se tu radi? U principu poljoprivrednici mogu tražiti nekakve poticaje od strane Europske unije i sad taj cijeli proces od prijave onoga na što oni žele dobiti poticaje pa do same isplate, to je naše rješenje cjelokupno za taj neki sustav. Dosta radimo sa studentima, baš iz ovih razloga koje sam spomenuo malo prije. Kako radimo u nekakva 2 formata. Imamo te vikend radionice, imamo ljetnu plaćenu praksu. Koga zanimaju vikend radionice može otići na naše društvene mreže i web i pa provjeriti o čemu se tu radi. To ću za sada preskočiti jer nekako nije fokus na tome. Fokus je više manje na ovoj plaćenoj praksi koja nam sad slijedi. Kako to izgleda? Znači, što se tiče naše plaćene prakse, imamo nekako više trekova. Poslovna analiza, development ili QA, testiranje softvera. Ovo s desne strane je nekakav timeline kako se to kod nas odvija i tu možete vidjeti na vrhu prijave su krenule 2.5. i traju do 16.6. Znači, one su još uvijek u tijeku i prijaviti se možete na ovom linku ovdje. Pa slikajte dok još nije otišlo, ali neće tako brzo otići. Kako izgleda proces? Znači imamo taj nekakav ulazni ispit, to će biti vjerojatno neki mali zadačić. Svake godine je malo drugačije, mi tu grumamo šta bi kako bi promijenili iz godine u godinu da bude bolje. Ali kao što vidite, taj period je dosta kratak, tako da neće to biti nešto veliko, čisto da vidimo gdje ste vi sa vašim znanjem, na kojoj skali. Kada pošaljete ulazni ispit, riješite, pošaljete, ide nekakva provjera tih ispita. Evo i kolega je rekao nekako da isfiltriramo ljude, da neki ne pošalju zadatak i da se taj obim smanji, da je i nama lakše u konačnici i da lakše dođemo do pravih ljudi, nakon čega ide intervju. Tu malo pričamo zajedno, upoznamo se malo bolje, pričamo o onome što ste napravili u zadatku, zašto ste nešto radili i kako. I ako sve to prođete, idete na akademiju. Akademija traje mjesec dana kroz 8. mjesec i ona je plaćena preko studentskog ugovora, zato je bitno da ste svi studenti. I u konačnici
ide taj nekakav show-off u 9. mjesec gdje timovi prezentiraju ono što su napravili, a to je više manje ono kao nekakve dodatne nagrade budu i sve, ali prava je nagrada u tome što ovo je nekakav alat u King ICT-u kako vi možete nastaviti suradnju s nama. Ovaj dio, ovaj 5. korak, kako on izgleda? Znači, mi tu u principu sastavimo više nekakvih timova. Timovi se sastoje od ovih tu rola. Recimo, prošle godine smo imali 4 tima. 3 tima su bila u Zagrebu, 1 u Splitu. Svaki tim je imao analitičara, QA i 2 developera. Definirali smo nekakav zadatak koji smo radili tim mjesec dana uz mentorstvo. I u konačnici su timovi svaki za sebe pokazali dokle su došli, što su napravili i tako. I znači prava nagrada je u tome što ako vas zapazimo u ovom 5. koraku da ste dobri, ponudimo vam daljnju suradnju. Ovo je već 3. ja mislim za redom u Splitu praksa koja se održava i preko nje smo doveli 2 studenata. Nastavili su suradnju s nama kroz studentske ugovore. Evo, jedna cura je blizu završetka fakulteta pa će nastaviti raditi s nama i dalje. I evo, sad mogu pitanje ili od vas ili od Romane, ne znam. Možda sam bio jasan, ne znam. Možda. Ja sam primijetila da u publici imamo i neke mlade koji nisu studenti. Molim vas, dignite ruke. Znači, ko ne studira. Znači, među njima ima i srednjoškolaca, čak i osnovna. Jesi li još osnovna? Nisi. Znači, lani je bio osnovna, došao je na predstavljanje. Znači, oni su vrlo aktivni mladi koji, neki od njih idu i u smjer srednje škole za web programiranje i uče sa strane, rade svoje projekte, pa ima li kakve šanse da se oni uključe u neke programe? Ima li kakvih prilika za njih? Ima, naravno da ima prilika. Znači, ovo kad sam prije pričao o smjerovima koje mi radimo sa studentima, ove vikend radionice, one nisu ograničena na studente. Tu nas znaju doći ljudi sa 10 godina iskustva pa se druže s nama. Kako to u principu izgleda? S tim smo krenuli prije 2 godine i sad svake godine krenemo recimo možda kroz 2. 3. mjesec i jednom mjesečno preko vikenda radimo vikend radionicu. To su nekako fokusirane radionice gdje mi odredimo temu i onda se sastanemo za vikend, zajedno radimo, nauči se puno, družimo se, bude nekakav ručak, svašta nešto. I evo recimo to je možda dobar alat da ljudi koji nisu studenti da stupe u kontakt s nama i da se malo bolje upoznamo. Pa evo. Što se tiče vikend radionica, tu je najbolje prati naše društvene mreže. Objave su putem društvenih mreža kad ide svaka i sve skupa, a prijave se vrše preko Meetup platforme, ne znam jeste čuli, globalna platforma, ima mobilna aplikacija, možete nas i tamo naći i zapratiti. Hvala. Ne znam jesi li spomenuo kakva vam je praksa što se tiče rada, je li zahtijevate rad iz ureda ili kombinirate tehnike i kako je za studente? Pa u principu nemamo, fleksibilni smo, može rad od kuće, rad iz ureda, dok god je sve ozbiljno i u redu. Što se tiče studenata, pa nekako imamo tu praksu, mi više manje preporučimo kad dođu, bar da to prvo vrijeme budu s nama dok se ne uhodaju sve to skupa više radi njih nego radi nas, a onda kasnije to može i malo fleksibilnije. Opet ovisi i o obavezama studenata. Mi tu ne forsiramo nikoga da bude 8 sati dnevno, ali bilo bi bolje da ste što više. Koliko sati odradite, toliko vam je plaćeno i sami sebi organizirate vrijeme. Njima je u interesu da budu što bolji radi nekakvih daljnjih suradnja, ali evo, nema tu nekakvih ograničenja. Super. Reci mi, jesu li sad na Dump Daysima imali pitanja, jesu li dolazili na štand, kakva su iskustva? Prvi put smo bili na Dump Daysima ove godine i stvarno je bilo super. I dolazili su stvarno, puno se raspituju. Vidim tu neke ekipe, čak je bila na speed dateovima, tako da oni više manje sve znaju. Super je bilo na Dump Daysima, da. Eto, zahvaljujem. Ako nema više pitanja, prozvala bih sljedećeg. Hvala, Stipe. Sad će se predstaviti tvrtka Maurer Electronics, pa pozdravite Zorana Sambola. Dobar dan kolege, dobrodošli. Možemo malo dublje, a možemo i visoko.
a vidim tu i neke svoje studente, drago mi je da su došli. Ja sam inženjer iz firme Maurer Electronic Split. Možda je malo ime zbunjujuće, jel? Maurer, šta bi to bilo? To je u stvari zidar, građevinar. A ovo Electronics je, pretpostavljate neko ko se bavi elektronikom. Mi smo dio grupacije Bundesdruckerei, inače nas je u Splitu 140, za ne povjerovat, i nalazimo se na Poljudu, u Zrinskom Frankopanskoj ulici. I kao predstavnik firme sam došao nešto opisati o našem procesu rada sa studentima. Odmah ću kazati, nažalost, mi nemamo organiziranu ljetnu praksu, ali imamo nekakve programe gdje se možete nas sjetiti u 9. ili 10. mjesecu i poslati svoj, ajmo to kazati, životopis u našu bazu. Puni HR sektor imamo, onda će vam se oni javiti. Istraživački smo i razvojni centar firme Bundesdruckerei, sad opet njemački naziv, Bundesdruckerei. Bundes bi u stvari bila država, a Druckerei ono što svi volimo, a to je tiskara novca. Znači, mi smo firma koja se bavi rješenjima u sigurnosnoj domeni, potpuno od početka do kraja, i kako nas je 140, strukturirali smo zaista prema projektima koje radimo. Znači, ono što volimo raditi je upravljanje osjetljivim podacima, možda zato i niste čuli za nas, jer nešto pretjerano se ne reklamiramo, ali zahvaljujemo Split Tech City, čiji smo slan što nas je pozvala ovdje. Radimo identitete, osobne podatke, poslovne tajne, zaštitu kupčeve infrastrukture, zaštitu prijenosa, pa kad dobijete cigarete iz Njemačke, na onoj kutiji cigareta ona markica je tiskana u našim prostorima. Kad vam treba dobiti vizu, recimo za Njemačku, to isto moja firma naradi. Mi smo u stvari nekakva agencija za komercijalnu djelatnost, HAKOM, ne znam, državna tiskara novca, koja u pravilu surađuje za državnim institucijama Savezne Republike Njemačke i pojedinih zemalja. Naravno, tu je i siguran prenos podataka, što je u današnje vrijeme, kad znamo da svako svakoga nagleda, jako bitno. Trenutno što mi imamo jedan projekt koji se zove post-quantum enkripcija, gdje nastojimo već pratiti standarde da bi zaštitili prijenos podataka, recimo najobičnijim e-mailom, od razbijanja s kvantnim računalima. Ono što se tiče samog zapošljavanja, nastojimo napraviti programe za različite razvojne i liderske pozicije. Od backenda do frontenda, od ljudi koji rade DevOps, software arhitekata, security inženjera, team leadovi. Znači, cijeli jedan spektar zanimanja unutar naših projekata postoji. 6 ili 7 odjela je, timovi se stvaraju prilično dinamično. Kad treba posuditi nekoga iz sistem testa, dobije taj tim sistem testera. Kad mu treba dodatna podrška od arhitekta, dobije arhitekta. Ono što je još bitno su nekakve vrijednosti, kultura tvrtke, povjerenje, poštovanje, predanost, otvorenost i hrabrost. Ovo što se tiče otvorenosti, slobodno pitajte kad završim. A ja kažem i studentima, budući da sam i predavač na PMF-u, ako vas nešto trenutno zanima, slobodno odmah prekinite, jer ne mora nužno biti od samo vašeg interesa, možda je baš zanimljivo i drugima. Ono što je bitno je za svakog novog zaposlenika mi izradimo i kratkoročni i dugoročni plan. Znači, kontinuirano usavršavanje je bitno, jer recimo šefica Human Resource je inženjerka koja je do prije 2-3 godine radila u timovima sasvim solidno kao backend inženjer i rekla je u jednom trenutku, ok, ajmo vidjeti što je to s druge strane. Tako da nema ukalupljivanja, ono što je bitno je jedan određeni način razmišljanja, a to je ako si inženjer, onda nastojiš riješiti problem. Tako sam ja sad ovdje kao predstavnik Human Resource-a, iako nisam Human Resource, daleko od toga, ali svatko radi ono što u danom trenutku treba. Ovdje je spomenuta riječ akademija. Mi naš rad sa studentima koje malo sustavniji zovemo akademiju. U današnje vrijeme u Republici Hrvatskoj Hrvatska gospodarska komora iznijela je da je do 2030. godine potrebno 100.000 ljudi u ICT-u. Pa kad skalirate malo te vrijednosti, teško da ćemo imati 10.000 ljudi do tog trenutka.
Stoga svatko ko se želi baviti ili odluči se baviti u ovoj struci ima priliku rasti i razvijati se. U bilo kojoj firmi, u bilo kojem segmentu. Ono s čim mi krećemo, a vidite tu neku raketu, je suradnja sa visokoškolskim ustanovama, Aspira, naš ovdje domaćin, Kopilica, FESB, PMF, na način da u zadnjem semestru vašeg, bilo stručnog ili sveučilišnog, isključivo stručnog, a ne i sveučilišnog, nažalost, postoje i kolegi koji se zove stručna praksa, on varira od 176 do 300 sati, ovisi o fakultetu i smjeru, i mi tu organiziramo male mikrotimove od 3-4 čovjeka, oni dobivaju zadatke iz domene naše firme. Trenutačno imamo jedan tim koji radi na problemu parkinga. Problem parkinga je nastao iz jednostavnog razloga zbog hibridnog rada. Mi imamo 60 mjesta i 130 ljudi u Poljudu, 60 parkirnih mjesta, a to znači da bi de facto svatko trebao imati svoje parkirno mjesto u svakom trenutku. To je jedan problem životni koji sad taj tim rješava. Imamo jedan tim koji se bavi gralom, usporedba gral na virtualnoj mašini, jedan tim koji se bavi Nix konfiguracijskim menadžerom i jedan tim koji je upravo završio analitiku AI-a, umjetne inteligencije u korištenju za nekakvo dobavljanje sigurnosnih podataka. Ono što je bitno na toj praksi koja nije plaćena, međusobno poznavanje, otvaranje vrata, međusobna komunikacija, suradnja s drugim ljudima i ta praksa u stvari osigurava nastavak suradnje. Osigurava. Kogo se pokaže da zna dobro razmišljati, ko je spreman raditi, dobro došao je. Sad, ono što je, gdje mi kasnimo za pi pola, što i nije nekakva velika strava, mi našu akademiju organiziramo s početkom u prosincu. Što znači da vam je moj savjet, javite se negdje u rujnu ili listopadu, stavite životopis na jednoj stranici PDF-a, stavite sliku, ime i prezime, e-mail, telefon, napišite gdje ste radili. Ako ste radili u turizmu, to je isto pohvalna stvar. Kolegica jedna iz Mostara napisala da je u Živogošću čistila apartmane. Ja kažem, to je super. Ako je čovjek spreman čistiti apartmane, onda je spreman raditi i posao za koji se školuje. I naravno stavite još i link na GitHub. Sad, na GitHubu je najbolje imati nešto što nije tic-tac-toe ili nekakav programski zadatak i struktura podataka i algoritama, nego nešto malo ipak gdje ste uložili trud, gdje ste pokušali riješiti problem. I kad taj mail dođe do nas, mi onda organiziramo cijeli tim, gdje se sad taj tim radi na projektnim zadacima u našoj domeni. Inače, na onom jednom papiru uvijek piše, svi govore o digitalizaciji, a mi je činimo sigurno. Znači, u pravilu su to sigurnosna rješenja. Dobit ćete svoga mentora ili mentore i radite različite zadatke. Od backenda koji je kod nas na Java stacku do frontenda koji je u pravilu React, Angular ili Vue. I još jedna stvar, jako puno pozornosti pridajemo i razvoju mobilnih aplikacija. Znači, zadnjih par ljudi koji je zaposleno su 2 Swift inženjerke. Tako da vodimo računa o tome da je činjenica da 85% svih pristupa svim resursima na svijetu su mobilni. Ono što je bitno upoznat se, vidjeti kako reagirate u normalnom radu. Isto tako mogu reći da je od prošle akademije, od njih 13, zaposleno 10 ljudi. Jedna je kolegica otišla raditi za svemirsku agenciju. Jednom kolegi su istekla studentska prava i još jedan kolega nije bio siguran želi li nastaviti karijeru u IT. To znači da je 10 od 13 sasvim solidno. Trenutačno u našoj akademiji je 8, odnosno 9 kolega. Završavaju projektne zadatke i vjerojatno tijekom ljeta će dobiti ponude za ulazak u timove. Zašto je nama ovo bitno? Jer kroz samu studentsku praksu i kroz akademiju vi polako upoznajete cijelu strukturu firme. I nema onog nagloga prekida da vi sad odjednom odete sa prakse u tim, nego vas se polako uključuje unutar tih timova. Timovi su uvijek više zadačni,
čuli ste, hibridni rad je neko ko živi u Imotskom ili ne znam, na Murteru, ili imamo kolegu iz Makarske, nije nužno da dolazi svaki dan, dogovori se kad će doći. Tako da upoznavanje s ljudima je najbitnija stvar. I naravno postoji još jedan program, mi ga zovemo Boost. To je jedan program gdje već ako ste imali radnog iskustva, 6 mjeseci, godinu dana, 2 godine, 15 godina, ne gurnemo vas odmah u timovu vatru, sklopimo jedan tim, ajmo kazati, iskusnih ljudi, pripremimo vas, obučimo vas i nakon 6 mjeseci tek onda ulazite u pravu proizvodnju, što se kaže. Naša akademija inače interne tečajeve organizira. Počnemo naravno s backendom, dođemo do frontenda, do Reacta. Paralelno se još uči o Jape Hipsteru, Seleniumu, ostalim stvarima koji su bitni, Continuous Integration, Continuous Delivery, pa neki 70-75% tečajeva internih, što ih drže kolege koji su iskusni, koji su fit, a nešto uzmemo od kolega od vanjskih firmi. Ono što je bitno na kraju razviti softversko rješenje i to softversko rješenje moći prodati. I temeljem toga što se proda dobiti iduće softversko rješenje. E-mail je info@maurerelectronics. Ako ste zainteresirani, zapišite ga, stavite u neki podsjetnik početkom rujna, pošaljite nam e-mail. Meni je najdraže, mene uključe kao inženjera opet u human resource posao. Kažem, dobiti jedan PDF sa slikom, imenom, slikom da znam kad ste na ulici da vam se znam javiti, vi meni. Bog kolega. I GitHub. Da se može kliknuti unutra i otvoriti nešto, pogledati. Još ako je dobar readme pa uspijete iz prve pokrenuti. Neka pitanja, komentari, inače meni čer kaže da sam neozbiljan, ali šta ću? Vlada je to tako ostalo. Slobodno pitajte. Je. I Android i iOS. Kotlin. Pa ja bih rekao, ako ja sad uzmem Kotlin sa svojih 35 godina radnog iskustva u softveru, da bi mi trebalo, ne znam, x vremena, morate biti funkcionalni, tako da onaj koji je došao zadnji kaže, ovo je dobro, pa ti skoro znaš više od mene. Tako smo mom kolegi jednom rekli, on je došao iz firme, dobro je barato s bosom, pa to tako, pa nema ja šta tebi govoriti. Inače je završio ovaj Boost projekt. Svako znanje je dobro. I posebno ono znanje na koje se dalje može nadograđivati. To je ko gruda snijeg. Kad se zakotrlja, samo dodajete. Još ako imate strast u tome, ako želite to raditi, bit ćete bolje. Još pitanja? Evo, vi ste to sve lijepo, detaljno objasnili. Šteta što nema koje slike jer uredi su im stvarno prekrasni, ali evo zato ću iskoristiti priliku i pozvati vas, pošto ste se malo naknadno uključili u ovogodišnji obilazak tvrtki. Dakle, vodimo grupu zainteresiranih mladih u obilazak tvrtke Maurer Electronics 11.6. u 11 sati. Ako ste zainteresirani, javite mi se kasnije pa ću vas zapisati jer evo, ekskluzivna prilika danas za naše studente. Hvala vam. To bi bilo... Može. Evo, hvala. Evo, sad ću pozvati Ivu Horvat-Radman iz tvrtke Seek & Hit da nam predstavi svoju tvrtku. Bog svima, ja sam Iva iz Seek & Hita, kako je Romana rekla, i predstavit ću vam tvrtku. Ne znam je li već neko čuo za nas, osim kolege koji je radio tu. Koji je bio na praksi, pardon. Ok, znači ima nekih ruku. Seek & Hit je IT tvrtka koja se bavi razvijanjem strategija, oglašavanjem, analitikom, savjetovanjem i izradom prilagođenih rješenja za klijente te razvojem ili developmentom. Neću vam sad ulaziti u timeline zato što dosta je dugačak. Firma je osnovana 2007. od strane Marije Frančeševića i krenuo je kao blog.
Nakon par godina zapravo smo dobili Google partner certifikat i bili smo među prvima u Hrvatskoj, ako ne i prvi koji smo to dobili. I to je zato što smo se bavili Google oglašavanjem. Nakon toga smo razvijali još neke aplikacije kao za Facebook oglašavanje i tako razne stvari. Pa smo i zaposlili developere, a tim se razvio do prošle godine na jedno 70 ljudi, odvojeni u razne odjele developmenta, marketinga i svega što ću vam zapravo sad objasniti. Dobitnici smo u marketingu s nekoliko mix nagrada što su zapravo prestižne u tom marketing svijetu, a ono što je bitno je da sa Valamar projektom smo ove godine i dobili glavnu mix nagradu, a to je jako velik pomak u biti zato što do sada nije ni jedan performance driven projekt to dobio, tako da eto nešto dobro valjda radimo. Što točno radimo u Sick and Hitu? Marketing, tu kao što sam rekla bavimo se performance marketingom, znači usmjeren na oglašavanje i na rezultate koje će klijent dobiti od samog oglašavanja. Bavimo se trackingom i analitikom, znači praćenje tih podataka, analiza rezultata i eventualno izradom nekih posebnih analiza koje trebaju klijentu. I također developmentom, odnosno razvojem tih rješenja za klijente po potrebi ili nekad su custom, nekad su standardni. Tu ćete valjda vi znati više od mene. Ono na što smo isto jako ponosni je to da su nas klijenti rejtali 9,1 od 10 i da se u prosjeku zadržavaju 7 godina kod nas, a vjerujemo da je to radi kulture same tvrtke. Kao što smo već čuli u prethodnim prezentacijama, imamo jako otvorenu komunikaciju među zaposlenicima. Isto smo većinom dosta mladi, negdje 30-ak, neki mlađi, neki stariji. Timovi se vode isto na opušten način. Uglavnom u svakom dijelu firme postoje više timova i zapravo team lead je taj koji slaže svoje timove po potrebi i uglavnom to je sve dosta to prijateljska i otvorena komunikacija. Imamo fleksibilno radno vrijeme i fleksibilne mogućnosti rada. Dakle, opet, bitno nam je da se posao odradi sad. Jel to s Tajlanda, iz Amerike, od doma, s plaže? Nije bitno. Bitno je da to bude napravljeno u zadanom roku, naravno. Jako cijenimo balans privatnog i poslovnog života. Dakle, mi radimo uglavnom u sprintovima, ne samo u developmentu, nego i u marketingu, tako da znamo isplanirati. Ovo su nam taskovi u roku iduća 2 tjedna i onda prema tome gledamo što su nam prioriteti, ko će što raditi, tako da znamo da nećemo ostati duže vremena u firmi ako stvarno nije potrebno, a i to se možda drugi dan izbalansira ako se već dogodi. I također jako puno cijenimo edukacije. Dakle, to nam je stvarno svima. Može neko predložiti ako hoće poslušati neku edukaciju. Mi isto guramo neke edukacije s naše strane, tako da zapravo se svi razvijamo u sklopu kako se tržište razvija, a i osobno da se ljudi razvijaju. Tu ne pričam samo o tehničkim znanjem, nego i o soft skillsevima koji su danas naravno jako bitni. Što se tiče digital marketinga, tu ću se malo više i zadržati zato što nam je praksa ovaj put fokusirana na marketing. Dobro, ovo ću preskočiti jer pretpostavljam da svi znamo što je i digital marketing. Čime se mi točno bavimo, to je performance oglašavanje na raznim platformama poput Googlea, Mete, odnosno Facebook, Instagram, Microsofta, LinkedIn, kad dođe će to biti TikTok. Pratimo rezultate, kao što sam rekla, tracking odjel, odnosno tracking i analytics, daju nam uvid o tome kako se kampanje kreću, jel one rade kako treba, ne rade, što možemo poboljšati. To je sve u sklopu isto kako je postavljeno na webu i ciljevima kampanje ili klijenta. I također radimo analitiku, odnosno kvantitativna mjerenja rezultata. Da, uključujući marketinške kampanje, društvene mreže, web stranice opet. Također, zadnje vrijeme radimo i savjetovanje. Savjetujemo tvrtke, možda neki klijent koji želi vidjeti kako mi
nešto radimo u odnosu na tvrtku koju radi ili ako neko želi neki razvoj svoje marketinške strategije, performansa uglavnom, to radimo i eventualno neke SEO analize, ali sve je to stvarno ovisno o tome što klijent želi. Radimo i prilagođena marketinška rješenja. Tu nam kad nešto što nije standardno, kad klijent želi nešto, kad mi vidimo da bi klijent mogao nešto dobiti, što do sad nije dobio, a što možda nije dio našeg standardnog procesa, onda tu pokušamo razviti neko rješenje. Ono čime se ne bavimo, ovo taksi uslugama zovemo se službeno Uber d.o.o. i onda redovno dobijemo poziv: halo, jeste vi Uber, mogu ja voziti za vas? Tako da, zato smo to i ostavili. Uglavnom, van toga ne radimo ni community management, izrada videa, TV reklame, email marketing i tako dalje, nego baš taj čisti performance. Klijenti, imamo poprilično veliku bazu klijenata, ne samo ovih zadnjih godina, nego u proteklih 16-17 godina. Imamo velike klijente u turizmu poput Valamara, Jadran Crikvenice i tako dalje, manje klijente. Imamo e-commerce klijente kao što su Kilsi.com ili Momax, Vitapur i B2B klijente. Nama je odnos klijenta ključan, zato mislimo da se i dosta zadržavaju, a to je sve zahvaljujući i dinamike posla koju imamo i koju, ako neko dođe u ovaj odjel marketinga, će vidjeti. Dakle, taj marketing performance dio, rade te početne sastanke s klijentima, predložimo projekt i zapravo postavimo sve te kampanje. Uz to nam pomaže i tracking koji napravi s druge strane tracking prijedlog, implementira to s tehničke strane i konstantno testiraju, pogotovo kad se web ažurira, kad se kampanja ažuriraju. A zadnje sve to podržava i analitika koja nam drži reporte, pogotovo ako su neki kompleksni, koja nam pomaže svemu tome. Rade napredne analize poput MMM modela, kompleksni eksperimenti koji uključuju jako puno kampanja, jako puno podataka i eventualno konzultacije kako to možemo poboljšati na temelju cijele analitike. Engineering ili development, imamo zapravo 40-ak plus programera, rade na nekim kompleksnim sustavima, bave se frontendom, backendom, QA-om i nešto što smo zadnjih možda 6 mjeseci, ako ne i više, službeno ću reći 6 mjeseci, što radimo je implementacija QA-a u trackingu, dakle fokusirano na marketing i kako se to može automatizirati i poboljšati same podatke. Tako da možda, neću obećati, ali možda će neko imati i u tome priliku raditi u tome. I radimo ili za klijente ili uglavnom interno za Seek and Hit. Sad, što se tiče studentske prakse, jako su nam svi odjeli, dakle tracking, analytics, marketing i development rade svi u sinergiji i ajmo reći podjednako su zastupljeni. Jednostavno ove godine smo odlučili da će samo ići marketing. Praksa će krenuti sredinom ili krajem lipnja i traje 6 tjedana, a ne 8. To nam je zapravo za fakultete. I treba će također studentski ugovor zato što je studentska praksa. Sve informacije možete dobiti možete poslati vaše CV-je ili prijavu na workandseekandhits.com. Iako je praksa za marketing, ako je neko zainteresiran za development, mi stvarno primamo otvorene prijave kad god, tako da slobodno pošaljite. I evo, kad su već svi objasnili proces, mi isto kad se pošalje prijava, uglavnom ide neki početni razgovor da vidimo kako bi se osoba možda i uklapala u tim ili je li praksa u skladu sa nekim očekivanjima, dobije se možda neki mali zadačić i onda kasnije finalni intervju. I eto, ko dođe. Primamo 2 ili 3 ljudi prema timovima koje imamo u marketingu. I to bi bilo to. Imate možda pitanja? Ne. Pa evo, možeš li možda reći našoj dragoj publici o svom putu, znači kako si ti dospjela u tvrtku ukratko? Eto, možda će im to biti zanimljivo.
Moj put, pokušat ću ukratko, ja sam uglavnom jako dugo živjela van Hrvatske i zapravo sam ja završila odnose s javnošću i komunikologiju, dakle ništa vezano uz ovo što radimo. Međutim, eto, vidjela sam oglas za posao, odlučila sam se prijaviti i prijavila sam se doduše kao performance marketer. I to je bilo to. Mislim da neovisno o tome što ja možda nisam imala to znanje sad ili fakulteta ekonomije ili nekog drugog koji bi se time bavio, vidjeli su tu neku želju da bi možda ja mogla to i htjela naučiti. I na kraju su, eto, isto sam prošla cijeli taj proces, zaposlili me i u biti sam ja tad krenula kao performance marketer, bila tu jedno možda godinu dana ili 6 mjeseci, nešto manje, pa sam onda prošla na poziciju project managera gdje sam u biti vodila svo to postavljanje kampanja, možda malo između timova, koordiniranje projekta. Trenutno sam na drugoj poziciji brand i communications menadžera, tako da sam došla na svoje, ali eto, zanimljiv je put, ajmo reći, ali uglavnom možda da napomenem to, da neovisno o tome imate znanja ili nemate, mi također krećemo od nule, učimo sve što treba, znamo zadržati dosta ljudi, mislim da na zadnje 3 prakse smo zadržali minimalno 1 osobu. Pa eto, možda i na jednoj nismo samo, ali ostalo stvarno, ljudi ostaju kod nas i čak tim lidovi su nam došli na praksu preko fakulteta i evo sad su tu već 6-7 godina i ostali su. To je dobra informacija. Isto tako vidim i po tvom primjeru da se nekako prebacujete iz tima u tim, znači nije da netko mora raditi samo jedan posao, nego s vremenom može napredovati, mijenjati što radi. Jako gledamo tu otvorenost i to da se na neki način, kako bi to rekla, da se ostvari ljudima to što žele. Dakle, ako neko želi, ne znam, se fokusirati možda više na Google oglašavanje ili na Facebook oglašavanje, ovo je samo primjer, stvarno pokušavamo to omogućiti. Jedan jako dobar primjer je kolega koji je bio dosta dugo u performance marketingu i zapravo taman prije nego što je treba postati senior je rekao kada možda mu se više sviđa tracking, taman smo tada i otvarali svoj tracking i analytics odjel, to je bilo prije 2 godine. I on je krenuo tu malo po malo učit i evo sad je, ja mislim da čak senior u trackingu u 1,5 do 2. Tako da je, sve se to gleda da se osoba razvije prema svojim interesima i željama. Evo, hvala ti Iva. Mi zapravo sutra kod vas da vodimo grupu mladih. Možemo još možda 2-3 prošvercat, pa isto tako se javite kasnije ako želite, znači obići ćemo njihove urede. Evo, hvala Iva. Imamo i mi moderne urede i imamo pasića. Super. Hvala. Evo, ove godine prvi put da se zapravo nitko nije prijavio za onaj pitch što inače radimo. Kad mladi dođu i pokušavaju uvjeriti nekoga zašto bi njih trebalo uzeti za praksu. Ako slučajno ima koji dragovoljac ovako odjednom, ali vjerujem da nema, pa vas ostavljam da sva eventualna dodatna pitanja nakon formalnog dijela odradite tu sa našim mentorima, predstavnicima tvrtki. Hvala vam svima i što smo rekli malo prije za predstaviti, staviti vam bubicu u uho za nešto što organiziramo. Dakle, početkom rujna, 6. i 7. rujna ove godine organiziramo 4. izdanje Split X City festivala. Taj festival se održava u ljetnom kinu Bačvice, trajaće dakle 2 dana i očekuju vas predavanja i panel rasprave zanimljivih stručnjaka i domaćih i stranih, tako da svakako preporučam da dođete, uvijek bude super, dođu i srednjoškolci i studenti i stariji. Početkom 6. mjeseca ćemo objaviti više informacija i staviti ulaznice u prodaju, ali evo, čisto da već možete obilježiti 6. i 7. rujna. I hvala vam svima, to bi bilo to.